Tukiambiria ni ati nende borithi kaunti ya Meru ibethirite bakirigira kianjuri ya Azimio ila utongoretwe ni ura wari ngavana wa mbere kaunti ya Meru Peter Gataraumunya. Jeremiah Kioni na Kinya Martha Karua gutonya muchine mutindo kimandamano yara nende bakwithirite bakibanganakia ni untubura nende butirite Kinya munya na kuwatangurario na kinyangari kikwithira ikinyanga kwa kirinda ngurutano ira chithirite kioneka ntuku ya ruare na thainende irono durani ni mwanike twandeto Marion Karugi. Maandamano yareteri mumani athiati baruterero na thirikari ya bo Azimio wandamana kuma mutindwa wita muthara mwanka mawa Nteresia Embe ni yalukite no twika mbisa ya kuona musetho yo mpaka ne kindu ateatika athiati ba Azimio na Borisi mutindo yo kangangi gatimene nara maandamano yaya kubangiri kwambiriria yatongeretwe ni ware waziri wore Peter Gataraumunya munini wa mutongere wa kiama kia Azimio Martha Karua na Jeremiah Kioni betherwa ni mabisa ba Borisi baraba thuranire maandamano ya untu atongeria baba ciumire na kaulo na witia bonda bonda berekerete yo muthara. Ukinya muthara manto ya matankoloki no tear gas. Atongeria baba Azimio basi ya burukanya kakwariria akari. Imwe kwa imwe bawa atarwendo mwanka Nteresia maua na gukinya mairi 3 ringi no tear gas. Na nontu Borisi ni bawikirite mbari barabareni ya kuma mairi 3 wita maua munya na kiama yo baitira bolare na aranyumene basokere bo Meru a mairi 3 gwatuika nio musetho yo mpaka ne kindu yo aluma. Na nyuma ya kari kuringa ngari ya Borisi na boba belera tear gas ira ethirie nyumba imwe na andu yambiriria kumatate atika Borisi na kari. Nkiripotera Wero TV kumembe betawa Marion Karugi wa Kenyua.